may expand further. In Beirut, there have been more Israeli airstrikes in the densely populated southern suburbs, where Hezbollah has its most important base. Funga la xilihulwane khayuna wara lova lauri muimbi wa muzika wa gospel adiveyaho Soli Muhulu olova mafhungo a tevhelaho ane ava a u fhedza Namusi ndi ḓo vha vhalela one zwenezwino nga awara ya vhuṱahe. Okay, guys, we're going on now. Stand by. Stand by now. Rodigeda, Namusi, PapaThile FM. Vatanganeza kachimwe chipida chambege mshimo ya Rodigeda ngatsina ndi famous P ndichiri nena bone karibe roto bazino shikashtora awaraya putahe mchiri swa PapaThile FM na bone botendero robe chipida chano mbege mshimo nori bativo rindinyi we Rodigeda na yena Namusi bado zumbulori aringo kono pana mbege mshimo shio pesa yo vala mwezi wa bufa pesa rari rineria badisera rikono dihudza nga bufasho ndono bandegeza kado rikwamba nanyi basongota kuwa babe hane pone baba hone bado shimisa nomboro ya 086 0002503 kana bashimisa Facebook ndi PapaThile FM renanu misiyote kana bashimisa X @musp_DJ kana @PapaThile mchile so PapaThile FM kale roba rodowelo uri bureni ndi suzune zwaitwa musi huna mushumo hune kale ange waisuko wana bathu boso kudodzura pya habone munna kana bamfumakadzi kana mkegulu kana mwananyana kana mthanga kana msizana takwane rine bureni pete zinthu zono shanduka hune Namusi ripoto wana huna vaimbi vane maburi vajenda ngo mu studio basika muzika wa burendi mchile so PapaThile FM uribone badivo rinanyi basingo be batakuwa kawe beshipida chano beka mshimo suka shito suka magumoni ka uribone rido bandekeza shipinga chori babuse mbuso zine batamu dzivudzisa ara ndanga rikabone rinathile Mary Arnold Nyamande bangadivuri kwamba nyi hai aba ndishimseli nebone balidiba PapaThile ndiko batanganeza kambege mshimo ya Rodigeda Namusi P ndo libo tanganiziwa ndikoli bangomane ndikopfuchi bibo totanga lwendo uri baswike bade Badigede na rine Namusi rikoli bwanga manda hai ndori ndichitopfa mufululu uchitolira na khombole ndari andi jena ndilani peti ropfuchi pfupi bone batorenda pezi ubvuma na pasi kaba bari vanyana huwelela chilombe huwelela iwe mafenda mbilu ya mufuna waundele nyama sase dochi la mudifo ufirawo mutoli wa nochi muthu wanga nandi ndinaene ndo takala tichalonda uchaduva na ukovela halo kaene ndo wana mufulana ngwane chovuya chifepo na mkwedza hacho Rodigeda mirunzini richiovora hovuwa maseyo na mapyapyalala richiseya ravandana chila chipwapwele chawe chisongonedzawo mbiluni Miss P abezo zikubudzwa nentijile zikubudzwa nengeno sino maipyaya ndiso zine batozilora ndiso zine batozimwala kumwalele kone kuchimbira ngandira Miss P hapa noni kaburendi una zwithu zvinopfi zwithu zwa vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha zwine ra vha ri tshi khou zwi vhona zwi tshi khou itea kha vhathu kha matshilo avho a kha ḓuvha ri a kona u zwi ita ra ṅwala luimbo ngazwo havha na nyimbo dza u eḓela musi wo eḓela wa ḓiselwa dzone unga divuwa wa prepare arali u tshi vuwa wa vha wono hangwa miloro uri sa dzi hangwe soko vuwa nephala wa putedza fono nga tsini wa recorder so ri na nyimbo dza u lora ri na nyimbo dza vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha na nyimbo dza nga rine vhane musi ro kwashekana na musi ro takala Namusi rikho guda zwinji nga mandesa ngauri hava muthu vera dzula navo mutshirisi wa PapaThile FM bono minute wana nge khadzi Satma Awards uri vhone vha kona pfa zwinji basango ya fhethu shume fere ngafa ri ya zwone zwino skali mumwe kha vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme nahone vho tewa kha u tsireledzea musi vha tshi shumisa bada kha ri tsireledzea musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngena muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni PapaThile FM Rodigeda Namusi P PapaThile FM
arali u hone vho vulela radio zwa zwino a vhathu lenga ri live na fhala kha YouTube na kha Facebook vha ṱoḓa PapaThile FM ri na Namusi yote Namusi Rodigeda na PapaThile arali la basa li tshipithile melwe Arnold ile la PapaThile lo disani Miss P la PapaThile lo da zwezwo ri khou aluwa ri tshi khou tamba ho vhona muṅwe muswana nga nge hayani une ndo aluwa hone Makonde a tshi ḓivhidza Papa Munati zwezwo ri tshi khou aluwa ho vha na dzindebvu dzavhuḓi badi ḽa Muṱhanga nṋe vho ndo ḓi tou dzimuwavho dzindebvu ende ndi muṱuku kha nṋe ḽa Muṱhanga a tshi ḓivhidza Papa Munati ndi tshi zwi tama nga maanḓa hezwiḽa zwithu nṋe ha swika zwezwi musi ni ri tshi khou thoma u ṱoḓa u rekhoda mademo anea nda vha uri hayi mani ndi khou tea u wana dzina la hovhu vhuimbeleli kana hovhu vhurendi line ḽa ḓo tenda na hezwi zwine nṋe nda vha zwone vhuvha hanga nda mbo ḓi dzhia kha helani papa ya holani Muṱhanga Papa Munati nda ri no nṋe ndi ḓo dzhia Thile hafhanoni kha Thilemelwi nda ifha PapaThile ndo tama na vho Papa Wemba venevha nda ri nṋe ndi pfhi PapaThile ndi afho dzina langa la bva hone ile la vhuimbeleli la PapaThile. Nga itshi tshifhinga ndi musi khamusi vha kha murole ufhio? Nga itshiḽa tshifhinga ro vha ri tshi kha murole wa vhurathi tshiḽa tshifhinga une zwa zwino ndi grade 8 if ndi sa khakhi ndo vha ndi kha murole onoyo nda funa badeli ya dzina ḽaho ḽa Muṱhanga ri tshi vhuya kha vho grade 9 hanefha nda vha ndi tshi vho ri hayi na nṋe ndi pfhi PapaThile. Ngauri namba ra dzhena afha kha mafhungo a tshikolo Jim Masindi Ravhura kha ri ḓo lavhelesa uri zwone zwo musi vha tshi khou aluwa na musi vha tshikoloni vha vhaṅwana ḓe Jim Masindi ndi hafha he nda thoma hone kana ndi ri ni ngauri ni ho vhesa na mupfuluwo nga maanḓa Miss P zwa vhutshilo thiri u ya zwiḓivha ho vhesa na mupfuluwo kha mubebi kha mme mubebi zwino musi u tshi ḓo vha na mupfuluwo ho vha na mupfuluwo wa thoma wa vhuhadzi mukegulu vha ya ha dzikhaladzi dzavho hune ha vha tshikonelo ro bva ndi kha A haningei nda ya nda dzhena tshikonelo ndi tshi kha A nga haningei ya tshikonelo nda vho ṱuwa ndo no phasela kha B hafho hu no pfhi Jim Masindi he a u amba yo vha i tshi pfhi nga tshikhuwa thi ḓivhi nga Tshivenḓa nga tshikhuwa yo vha i tshi pfhi pre-primary ndi primary ye ya vha yo guma kha 2 ndo ri ndi tshi phasa murole wa vhu2 nda mbo ḓi ya nda dzhena kha primary ya Ravhura ine nayo o yamba hanefho khayo ndo ya nda thoma kha 3 ende na u takala no vhuhulu wa tshitongo khou ya secondary u tshi khou bva kha preschool kha pre-primary school yo gumaho kha 2 u tshi khou ya kha primary school u tshi khou thoma kha 3 wa tshitongo khou ya huṅwe fhethu vhuswa ende zwa vhukuma ndo swika nda dzhena haningei Ravhura ndi heyo ya i amba ya vhuvhili afho primary a ri ḓo lavhelesa magudedzini a nṱha vha ri tshi vho dzhena secondary ndo ya hangini ndo ri ndi tshi bva Ravhura primary nda ya nda dzhena murole wa vhurathi une ndi grade 8 hangeni no pfhi Raluvimba ndi secondary ya Makonde hangeni yo riniwa nga dzina ḽihulu nga maanḓa tshipfu tshi pfhi Raluvimba zwi ḓi nga ṅwali hezwi hu tshi phasiwa u ya vhidziwa yo Raluvimba vha tshi phasela vha hangeni ha Ravhura vha ya muvhidza uyo Raluvimba zwino heyo secondary ndo ri ndi tshi ya ndi tshi dzhena khayo nda swika nda ṅwala murole wa rathi nda ṅwala murole wa sumbe ndi tshi kha murole wa sumbe vhaṅwe mudededzi wanga vha no pfhi vho Ravhura vha ngeletshedza vha ri man ini ni konese hezwi zwithu zwa u ḓurowa hezwi zwithu zwa u ḓurowa ni nga na dzhena tshikolo tsha u ḓurowa ni khunyeledze zwavhuḓi pfunzo dzaṋu dza secondary ni tshi khou tevhelela heḽi buḓo ḽa nṋe na ḽi konesa nda tshi tou muola zwavhuḓi Miss P a tou bva o tou ralo mani na ṱhafu hedzo dza mikonde mitete nda ndi tshi ola mani zwa ita nga maanḓa nda mbo ḓi bva khezwiḽa musi vho no ngeletshedza hanefho vha ri ni ndi ḓo ya vha ḓo amba na mukegulu wanga nga hetsho tshifhinga vho vha khou rengisa makete vha nga si kone u afoda kana u swikelela masheleni a uri ndiye ndi dzhene gumani ngauri gumani yo vha yone ri na hedzo dzi drawing dza hone dzine havha mudedekadzi vha khou ri ndi ye hone fhedzi hayi zwa thusa ngauri sieli hanefhaḽa kha shango ḽa hashu ḽa Nyamande ho vha hu na secondary yo no pfhi ni Mphalaleni yo vha i tshi ita zwa dzi drawing nayo ndo mbo ḓi wetshela hanefhaḽa sieli nda ya nda dzhena hone nda ita zwa dzi drawing ndi tshi bva hone nda ya nda dzhena kha tshikolo hetsho tsho no pfhi Lovedale nda ita arts and design khatsho
chikolo chi a konda Miss P ai chikolo chi a konda ndi muvhudza mara dzo uya nga maanḓa kondelela dzo uya nga maanḓa fhedzi nda swika he nda ita N4 yanga nda mbo ḓi ya nda ita na security khezwiḽa nda shavha nda mbo ḓi ya mushumoni nda shuma security ndi hanefhaḽa nda dovha futhi nda registara uri ndi vhe ndi khou isa phanḓa futhi na magudedzi anga kana na ngudo dzanga ndo registera kha iyo no pfi IQ ndavha ndi tshi khou ita project management hanefho na business management hanefho nda dovha futhi zwa zwino ndi khou isa phanḓa futhi ndo registera hezwi zwo no pfi ni logistic and transportation management zwa hone fhedzi ha dzi khou vhuya hu na u fela hunzhi nga maanḓa na u nyama hunzhi nga maanḓa tshikolo tshi a konḓa ndi khou sokou tou humbula muhumbuloni wanga uri u ḓiwana ni sa khou tenda u nyama kana vha sa khou tenda u nyama ndi nga nṱhani ya uri no vha tanzhe ngani kha ri ḓo lavhelesa mutsiko une wa vha hone u bva musi u tshi kha ḓi tou aluka u swika na namusi ngauri u funa u vha tsumbo u vha tanzhe ndi u vha mubebi Miss P u vha tanzhe ndi u vha mubebi ngauri u ḓo zwi humbula uri ni zwiṱukuṱuku zwine a phanda zwiṱukuṱuku zwine a fara nga tshanḓa zwi vha zwi songo tsha sedza ene a yeṱhe nga maanḓesa u tshi khou vha tanzhe muḓini u re na nyimele ine u ḽai nda zwi amba mani ndi a humbula na mme anga mufumakadzi wa vhaṋe dzo vhuya nga maanḓesa nṋe ndi tshi khou pfi tanzhela havha ḽa mukegulu vha tshi khou ngalusa zwezwi musi nṋe ndi hangeni Mphalaleni Miss P ndo ḓo swika he nda topoliwa nga vhaṅwe vha mudededzi vho no pfi vho Musandiwa vha ri ni no mani hovhu vhukoni haṋu ha u ola ndi khou ṱoḓa uri ni dzhie tracksuit mbili dza vhana vha tshikolo niye ni dzi ole ni vhuye nadzo ri vhone uri ni ri nga ni fhana hetshi tshikoropo tsha u ola hafha tshikoloni na ngoho ndo ya nda dzi ola dzi tshi vhuya ngeni tshikoloni Miss P vha takala nga maanḓa ndo mbo ḓi fhiwa dziṅwe tracksuit nnzhi dza tshikolo na dza vhana vha tshikolo ndi tshi ola madzina a tshikolo Mphalaleni High School ndi tshi khou vhea na dzi emblem na dzi logo haḽani masheleni ane ndo vha ndi tshi a wana otho vha tshi ya ngeni kha mukegulu makete maṅwe hone nda tshi swika hune nda tori ni ndi songo a fhiwa tshanḓani heyo tsheke no khou ṅwaliwa kha ishuke i tshi ṋekedziwa mukegulu hafhaḽani makete zwa ita uri ni na musi ndo shuma masheleni mangafhani othe a ya hangeni kha mukegulu vha vha vhone vho no holela nṋe uri ni zwiṱukuṱuku zwine vha vha vho kuvhanganya makete zwi tshi ṱangana na zwine nṋe nda vha ndo kuvhanganya nga vhutsila hanga zwi kone uri unḓa nṋe na vhana vha miyanga nga iṅwe nḓila u vha tanzhe hu tshimbila na vhuḓifhinduleli hunzhi u na vharathu hanefho vhane huṅwe a vha thetshelesi iwe a u fari matiti vharathu vha khou fara matiti u tea u vha u khou gidimedzana navho vhusiku na masiari ha pfini iwe u tshi khou dzhena hayani nga 8 kana nga 7 nga tshifhinga tsha mukegulu ene u kha ḓivha nṱha ngeni masosani u khou tea u bva sa mubebi uyo mu ṱoḓe u vhuye naye tshiṅwe tshifhinga zwi tshimbila na u ṱoḓa vhuswina na u nga u ita vhuswina kha vhana vha musadzi ngauri ḓo thoma uri neye vhone nṋe vho Nyamande vhange i tshilongoma vho mbeba wa khotsi yanga vhone vha khotsi yanga vha tou vha mukomana wanga zwino ni a ipfa heyo nyimele ralo fhedzi hayi na tshanḓa nda ndi natsho ndi tshi kaidza nga maanḓa thuba ndi tshi fa thuba Miss P nda vhuya ndo hwala na musi ndo no thoma u koropa nda ndi tshi tori ndi tshi to thoma u swika hune hoyu murathu wanga o tevhelaho nṋe kha vhatukana hayi ndi tshi to thoma to bvelela vha tshi to vhona goli yanga vha tshi mbo ḓi mu bata vhathanga vha ri na khoyu vha mu posa nga fasiṱere ḽa goloi ra ṱuwa zwi amba uri ni zwi tshimbila na vhuḓifhinduleli vhunzhi u vha tanzhe kha muḓi une u na nyimele ndi u vha mubebi and u vha mubebi a zwi ngo leluwa nomboro ndi 086 002503 kha ri sumerie marakani PapaThile FM yo saina muwani wa vhuḓifari Rodigeda na Miss P kha PapaThile FM mafhungo a vhukuma maambiwa sa GCya na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kana ga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za
Rodigeda, PapaThile FM. Fumbiri wa minete ndivaka wareya vuraru ya vumalo ndi PapaThile FM yakaparasi yaka show yela Afrika Xipembe Namusi, Rodigeda na PapaThile. PapaThile ndikupa dzina la mugegulu lichikuda nga mandesa likuda sumezuri boshera mulenje nga mandesa kuri nive zwine na vazone Namusi. Kardora veresa nga nwaha we baba ba chishuma nge Pick and Star toyando. He mushumo dosika wafera ngati 1994. Ochifera ne palanga nthanuri makhuwa baba chibo phuluwa. Bashibutuwa ngetho yando. So that's what kwama apaya ngandira de recorda vele suri membebi wabo bone beba kwachitoba tiko bofara apaya ngamashiri. Utobuyisa na ungwengwela hanga mbiluni hapa achiamba mkeguru hapo na mushumo loba lilikuwa man loba lilikuwa wala mkeguru hambi botakalani idithi mukwebo loba lilikuwa man avala mkeguru zoba anda ubvani ngebuhadzi yavo zoba anda babu yavo baya hayani vachisvikela kakhaladzi yavo zoba anda hai na vomalume anga vane vakhadi va hone vo thetshelesa radio apa va zwiḓivha zori ni hai takala no va likhuwa va tshi ri ni khadenga ngeno munwe ari khadenga ngeno a tshi pfuluwa ngeni a tshi konelo a tshi vhuyelela makonde ya bebi wa hone takalani va ri khou mutevhelela a ri nga si sale ḓovha ḽi likhuwa muṅwe na muṅwe vha tshi funa vha tsini na vhala mukegulu vho ḓori ni musi nga ṅwaha hoyo wa 1994 we a amba hafho zwithu zwi tshi vho thoma u shanduka muvhuso houḽani wa tshiṱalula u tshi vho thoma u kulea miraḓo musi wono kulea miraḓo vhatholi vha mmeanga vha vho swika he vha ri hai riṋe ri nga si tsha kona hafha fhethu mani inwi ri nga to ni dzhia ri ṱuwe na inwi ni yo shuma na riṋe nga hangeni ngauri ri khou vhona kushumele kwa mafhanoni ku tshi ri fusha vho vha vho fhiwa vhuimo ha vhurangaphanḓa kha heiḽani shopho yo no pfi Pick and Star heiḽani shopho Miss P yo vha i nga hafhaḽani a tshi khou tsitsa a tshi pfuka Shoprite kha tshiṱaraṱa tsha Shoprite tsho tsitsa tsha vhukati thu ya vhona Thohoyandou yashu a ina zwiṱaraṱa wa vhuya amba tshiṱaraṱa tshikeno vho tshi khou zwi ḓivha zori ni ho khou ambiwa tshifhio tshetshila tsho tsitsa tsha Shoprite ya vhukati u khou pfuka hafhanoni kha zwifhaṱo kana ndi zwa leader zwiḽa zwifhaṱo henezwi zwine tshiṱaraṱa tsha hone tshi dzhena hanefhaḽa Shoprite ineḽa ya vhukati hu na phepho khe nga hafha kha tshanḓa tshawe tsha monde tsha uḽa a tshi tsitsa hu na iṅwe phepho ya vhuvhili kha tshiṱaraṱa tshine tsho vha tshi tshiya tsha bvelela KFC ya kale hafhaḽa ho no fhedza ho no vha Space City ro iḽa badi KFC hafhaḽa nga maanḓa ḽa ḽi likhuwa wo yo vha dalelwa zwi ḓo zori ni bakete ḽi ḓo bva la KFC hafhaḽani dzi tshi pfi 20 mini piece hanefho ai hu ḽo vha ḽi likhuwa vhala mukegulu vha vha tshi shuma hanefhaḽa hu sathu vha heiḽani phepho hafhaḽani ho vha hu Pick and Star vho vha vha manedzha hanefhaḽa mukegulu thi ḓivhi zori maḓembe vha tshi a itisa hani a u kuvhanganya tshelede nga fhaḽa fhedzi vho ri vha tshi swika hangeini makonde vha swika vha fhaṱa iṅwe nnḓu khulu nga maanḓa ro wela kha vhathu vhane hangeini makonde yani ho vhona ḽi big house ri tou vhala ma big house ya vha hone na ḽa mianga vho takalani ḽo ḽi big house and habe big house dza kale Miss P yo vha i tshi vha i 2 room i 3 room ni tshi vhona nga ri ndi ḽiṅwe ḽi ḓo ḽihulu badi musi ro no thanya vhone ni khou thoma u vhona uri hai he nnḓu ya fa uri yo vha i si big house mara vhala mukegulu vho swika vha posa vha ri ni ḽi 6 room ḽavho la dovha ḽa engedziwa nga ku bathroom na ḽikishi na ḽiṅwe ḽi sitting room ḽihulu kheḽi vha dovha vha inga nga ḽiḓagasi ḽa veke heḽia ḽiḓagasi ḽa ḽi sa wanali muḓini ḽa vhuya ḽa ima tshiḽa tshibogisi Miss P hai ho vha makhuwani tshibogisi tshiḽa tsha muḓagasi wa nnḓa tsha ima ho vha makhuwani nahone ni tshi tou vhala ro funga gai nga iṅwe nḓila ndi khou zama u ṱalutshedzela havhaḽa mukegulu washu vho ima nga maanḓa vho vha mukalaha kha riṋe vho vha mme kha riṋe vha dovha vha vha mukalaha vha dovha vha vha mme kha mashaka avho vhana vha mme avho vha dzikhaladzi dzavho na vhana vha vhana vha vhe vho dzi siblings dzavho so mme angai ndi khosikadzi ndi ngazwo ndi tshi vha renda ndi sa fhedzi ndi tshi ri ndi mukwevho wa ḓaja muyela thakha muyela phini mini wa tshulu tsha mikombo minzhi eish
Kari do jena fa ka muzika. Kupupi musi nishika diba mutuku wange na nichi na bende kana natsikona nizano nishiko imba niko lidza toya ndo. Doro tabichizo obo kuita minane popo. Obo kuimbo wani, obo kulidzwa. Obo chibo kulidzwa zigomboza mispi. Obo chibo kulidzwa zigomboza. Ndo wera kha bathu banebo baba chirasa badi. Apala ni village ni ya Makonde. Ngamande sa zwi musi ibili lono jiga kha mukegulu mushumo wono fela bachi vho thomo rengisa magwinya market hangeini ai roba re bathu bane no laule ya ba cha to laule nga to ralo ngorini ni ḓo zwibona uri ni zwithu zwi tshi kho lemela vho zwi kho dilemelela. Nṋe nda ndi tshi vusa bathu nga matsheloni nga magomboza ndi ḓa ndi khou lidza magomboza vhadzula tsini vha to zwiḓivha ndi khou imba. Ndo vhuya nda ri ndi tshi khou travel kana ndi tshi khou endela mashango ndi tshi to swika misina nga hangeni muṅwe munna muhulwane o ngalusaho wanga fhasi ya hayani nga hanefhaḽa a mbidzelela upfhi Vho Manyaga a mbidzelela ri PapaThile. Ndo takalesa ndi khou ni wana murathu wanga ne a ḓa zwona tshi ri vusa nga matshononi nga zwigomboza ni khou imbelela kuṅwe kunyimbo kwa zwindini hayo wani nga tshibonda ni khou lidzelela magomboza. So ya nda ndi tshi rasa nga maanḓa zwo thoma haningei vhuṱukuni zwa magomboza ndi tshi to rasa vhukuma. Nda vhuya ra ḓa ra joiniwa nga huyu kana ra vha tshipiḓa na huyu wanga mukwevho ndi uyu we a vha a producer ya Worshipers for tshifhinga tshilapfu a dovha a vha producer ya Vho Lufuno Digeda for tshifhinga tshilapfu. O ḓo swika ndo lidzana ya magomboza afhaḽa hayani wanga mukwevho ndi to zwi amba ndi tshi ṱongelela uri ni mashaka nḓila ndo lidzanaho magomboza. Ngauri vhona baba manga mafhungo a mashaka nḓila ene ndi khou pfha shango ḽavho vha tshi ḓihudza ngalo nga maanḓa. Huna vhathu vhane vha tshi bva kha mashango ane vha bva khao musi vhono aluwa kana vhono vha zwikhuwani vhono ḓikhada na vhona vhafhio na vhafhio a vha tsha amba uri vhone vha bva gai vha soko uri vendor haningei vendor. Zwino vhone vha khou sumbedza u amba nga maanḓesa nga shango ḽa Makonde. Hafha shangoni ḽa Makonde ho bva vhathu vhanzhi nga maanḓesa vhathu vho no tonga Vho Shaflas Vho Philip Chililo Vho Tsire Magalela Vho Remzira Malata Vho Azwi Vhavindo Teti Murepa na vhaṅwe vhanzhi u to amba ndi upfa nungo na Vho Burning Soul Nepal. Kha ri ḓo lavhelesa uri zwo vha ṱuṱuwedza nga nḓila u aluwa Makonde ndi nga amba uri ni arali no tshi pfhi zwithu zwi a fhirela sa izwi ndi songo bebiwa Makonde. Nṋe u aluwa nga Makonde dzi phaṱhutshedzo dza ṅwali dzo nnela ndo uri ndi tshi swika Makonde zwa vhukuma kha musi ndi nga uri ndi eme anga vhabebi ya hone nga makhulu anga Vho Madzanga mukwevho. Ndori ndi tshi swika Makonde ndavha ndi khou to swikela nṱha ha zwivhuya ndavha ndi khou to swikela nṱha ha tshisiamelo tshene muṋe ṅwali. U hula u tshi khou lavhelesa vhathu vho no nga Vho Shaflas Ragimana vha tshi khou riedza kana vha khou ita nḓowenḓowe kha tshipuḽata ndi khou ḓi to tshi humbula tshiḽa tshipuḽata tsha tshitsini na badanyana ri tshi swika ri tshi ṱolela hanefhaḽa nga mabuli vho dzula Vho Wilson Dzebo vha vha tshi fara ndi ḽi bass guitar khiḽi arali ndi sa khou khakha Vho Philip Chililo vha vha tshi fara na iṅwe katara hanefhaḽa na keyboard Vho Dzebo futhi vha vha tshi fara na keyboard ene muṋe Shaflas Ragimana o fara katara hanefhaḽa ri khou vha lavhelesa phalani hu na muṅwe o fara dzi drama khoyo na ndi tsheni mukwevho ndi khotsi munene wa wanga mukwevho vho fara dzi drama hanefhaḽa ri khou vha ṱalela nga tshibuli. Zwo nṱuṱuwedza nga maanḓa hezwiḽa zwithu ndo vha ndi sa zwiḓivhi uri ni ḽiṅwe ḓuvha na nṋe ndi ḓo vhuya vho nda welavho kha vhathu vho no khou pfini na mbidza ni Makonde. Ende wo vhuye wa amba nga zwilidzo upfhi marimba to vha zwiḽiwa vha kha vhone phaḓa vha guda ga marimba mispi zwo tovha zwithu zwo jutela no funesa vho zwithuvho naho ndi singa si tori vho ndi a tota nga nḓila ine nda fushea ngaho fhedziha ndi a tota ngauri kha vhunzhi ha nyimbo dzanga marimba ndi a tota a thetshelesa dzi ndwindwindwindwi hu na marimba anga manzhi havha na marimba avo wanga mukwevho havha na marimba a producer Bless. Nṋe marimba ndo a gudisiwa nga muṅwe munna we a vha tshilisa kholomo hangeini ha hashu a tshi pfi PapaThile o vha tshilisa kholomo dza miyanga tshifhingani tsha kale zwezwi ro ya malisoni hanengei uri kunga o vha muthu wo vhaḓavhaḓa zwithu zwawe a tshi ḓivhaḓa a tshi ri vhaḓela na zwigole zwa dzithoyi na marimba awe hanefho nda guda hone khae nda dovha nda ya nda guda kha muṅwe muno no pfhi Taurai hoḽani muno wo ḓa khou ḓi shambila hanefha vhoṱhe avha vhathu ndi vhathu vha sieli hoyo no pfhi PapaThile u bva Mozambique hoyo no pfhi Taurai u bva nga hafho Zimbabwe ndo a guda hone nda totela hone.
086 ndikoti mavoni vachipachipida chanomveka mishuma vavuse PapaThile mbuso imwe na imwe Rodigeda naizvo zvino ri vomudiva queen isi rachisvika magumoni nombeka mishumo hai dova richivotourina nerichivutsopi PapaThile nyavadiva ratotaruchedzo rare vadiva vabva makonde zvada zvachimbira ngaendera kamusi ndikuti rodiva pedzi nauri ndeme yamuzika waVurendi ngamandesa kharine sarushaka rwavavenda ndiyandeme ngandirade ngauri ungadibikwa muzika mumwe na mumwe pedzi hoyu unevone vaubika uri humbudza yani mani ndi muzika une nduri na maipfi kutambere kwa maipfi riva ri kutovupa Vurendi ndingani zva ndeme Vurendi ndi vufa hashu nga murahu ha Ramusika mumwe na mumwe hu thoma Murendi kha Ramusika mumwe na mumwe Ramusika mumwe na mumwe ndi Murendi Namusi a tshi ṅwala u ṅwala tshirendo a kona u tshisa kha vhuimbeleli hezwiḽani zwine Ramusika a vha o ṅwala a tshi khou zwi imba hafhaḽani Miss P zwi vhidzwa pfhi Vurendi ndi vhufa hashu Vurendi ndi riṋe vhu ṱalusa riṋe Vurendi ri kona u ḓiṱalusa vhubvo hashu he vho makhulukuku washu vha kanda hone musi ri tshi amba na vha matongoni musi ri tshi amba na vha haningei vha kule na vhane a ri vha ḓivhi zwi bva Vurendini ri amba navho nga Vurendi ndi ngazwo ri tshi nga ri a hwelwa no hwelwa ndi tshi dzula fhanoni ndo dzhena fhanoni ndi tshi khou gidima nga maanḓa namusi ndi tshi dzula nda ndi sa kholi uri ndi ḓo kona u bvisa ipfhi ngo rali o zwi pfa ndo vhidzelela na maḓi lunzhi ndi ngauri ndo vha ndo hwelwa ndi tshi khou ḓifhelwa nga zwa hanga ndi Vurendi vhu ṱalusa riṋe vhu ṱalusa vhubvo hashu ndi zwithu zwine ri tea u ḓiphina ngazwo 086 ndi madekwana phalaphala 086 kana vashumisa Facebook ndi PapaThile FM ri nanu misi yote x@msp_dj phalaphala ndikomba nanyi vari vini pedzi voneka kwani kheva PapaThile a va ngo to pfala zwavhuḓi voneka kwani kha vha ḓo dovholola mbuso tingwa tsha tou vha pfa zwavhuḓi fhedzi vho amba mafhungo a zwigomboza kha vha ri pfukela kha muṅwe muthetshelesi uri ri kone u pfesesa uri mbuso i khou ri mini 086 lokovhela ndikomba nanyi ndikomba nanyi ndi une ndi nga vusani nge ndikomba nanyi ndikomba hapa muthetshelesi kheva PapaThile kana ainda dzine dzavomureka avashandikisana timbere vha ḓo thetshelesa radioni muthetshelesi kha vha ri ndi vambudze muthetshelesi wa PapaThile FM uri arali nṋe nda vha ndi tshi khou amba vhone vha vha sa khou mpfhai zwi amba zwo ri vhoneka vha sokou ḓi amba dzina vha vhe mbudziso yavho mbudziso ke na u repa Miss P ndi khou sea hafhanoni ngauri ni ndo vhuya nda ṱoḓa vha murepa Miss P ndi kone u ḓivhusa uri vha vha khou ṱoḓa repa nga Vurendi ndo vhuya nda ṱoḓa vha murepa khamusi ni ra ḓa ro dzula fhana murepa ndi khou ita so na zwanḓa Miss P ndi tshi na vhurukhu ho dzula nga ngeno wa u ḓivha zwino vhurepa ndi nga si ye khaho hovhu ha Tshivenḓa na uri ni musi zwezwi ndi tshi khou lingedza u ṱoḓa u ḓiwana ndo vhuya nda swika nda vha ndi tshi shavha nga maanḓesa u pandamedza buḓo ḽanga heḽinoni kana vhutsila hanga hunoni he nda fhiwa ndi tshi khou shavha uri hangeni hayani ho no vha na vhasolone phawe ndi Murendi wa kale na kale ndi ḽizhaka nḓila ndi tshi sokou pfha ungari ni zwine nda ḓo vha ndi tshi khou ita ndi ḓo nga ndi khou edzisela vhone phawe
ndarai ndikoto repa no vana Murendi apa Makonde Ramusi ankhanela oilwa badi ola muswana ari nei mukomana wanga ndo ḓitolidza na lijingili a tshi khou bvumela ri gwedzoni ro dzula gwedzoni ri tshi tsa tshidashu tshifhinga tshoṱhe a tshi ḓo thetshelesa Lucky Dube u funa nga maanḓa nyimbo dza Lucky Dube so ri ambulula hayi khezwiḽa ratsa ri tshi tamba jingili hanefha zwezwo a tshi khou ḓi mbona ndi tshi funa nga maanḓa Murendi ndo vhu funa ndi kale nga maanḓa u bva vhuṱukuni then nga ndavha yeyo ya u shavha unga ndi ḓo nga ndi khou edzisela vhone phawe nda mbo ḓi thoma hezwo zwa u repa Ramusi ankhanela ri kha vha rekhode Murendi ndi hone havho ndi yone nḓila yavho u bva tshitshetsho nda laṱa hezwiḽani zwithu zwa vhurepa na zwoṱhe kha mapiano ndi fhindule ngo ṱavhanya mbudziso ya mapiano ndi na luimbo lwa mapiano ndo feature Rascanly ndi tshi khou tou renda a thi ngo ṱuwa kha khethekanyo yanga kana kha category yanga kana kha genre yanga a thi ngo i shavha ndo vha ndi tshi khou tou renda ende ndi lombo ḽa vhukuma hanefho kha yono mapiano ndi na luimbo futhi lwa deep house lune lwa pfhi Kule lu funiwa nga maanḓa hafhanoni kha khasho ya vhewe Miss P olo luimbo lwo pfhi Kule a lu bvi fesheni lwo kunda ndingo ya tshifhinga ndi nga si ṱuwe kha hoyu muzika wa Murendi ndi nga si dovhe nda imbelela zwiṅwe zwithu ndi nne zwi tshila nne zwo ngwana zwa dzula fhethu havhuḓi ndo zwifha vhudzulo ndi ḓo fa ndi tshi pfhi PapaThile wa Murendi 086 0002503 Lokobera. Nabira. Ndikomba nenyi? Alikini machipoliso mtu wa batu nga kachao. Mbudziso? Ndikotondo ubudziso reni saizi uchituwa Ramusika nachitomo ubvelela vayanuwa kamusika na batu kanoko ba manager uyo una mtu ane ako mumanager na kana ubona muzika ubona zwithu zwa khwine zwifhio kha u vha na manager kana kha u ḓi manager iwe muṋe hayi vha ḓo thetshelesa radio ni mbudziso ke Miss P na muthetshelesa u vhudzisa mbudziso hafho nnḓa hafha kha muzika vhaṅwe vhathu khavho ndi mushumo vha khou bva vha tshi ya mushumoni mushumo muṅwe na muṅwe u tea u vha na manager u tea u vha na muthu o u ṱhogomelaho u tea u vha na muthu o no u dededza zwi ita uri ni u sumbe nḓila musi u si na manager zwi a konḓa uri u ḓi takule zwi a konḓa uri u ḓi swikisedzee huṅwe fhethu ho imaho nga uri u si na manager nga iṅwe nḓila muzika ndi mushumo muṅwe na muṅwe o ṱoḓa minidzhere no kona arali vhone vha tshi kona vho ḓi manager hayi ndi tsha muthu kha vha ḓi manager nne a thina manager manager wanga ndi nne muṋe na muthu wanga mufumakadzi wanga ndi ri to ḓi manager riṋe vhaṋe ende kha musi ndi ngazwo zwithu zwashu zwi tshi nga zwo ri slow nyana zwi khou ṱudza zwi khou tou zwi khou ita de ṅwana u khou vhona khou dededza ṅwana ngauri a ri na manager so and a thi vhoni ndi tshi tama u vha na manager ngori kha nṋe zwino ni vhoi ndi mpho enda ifhiwa nga mudzimu na vhadzimu a thi tu tou ṱoḓa vho manager ndi na zwithu zwinzhi zwine nda khou ita zwine hezwi nṋe zwo luga zwo rali ngauri vha namba vha amba nga mafhungo a uri a si vhone vha vhoṱhe vhane vha khou manager vhathu vhanzhi vha ḓivha vha khou ḓivhudzisa uri vha tshi khou vhona PapaThile vha na muṱana vha na vhana na Miss P PapaThile u na muṱa u na muthu u na vhana Shaguma nepo. Shaguma nepo. 086 hapo zvinodando rido ambangazo musiti zvika magumoni pedzi ngori vana vafuka khalo zvamba zvori mafungo ndi yana mchile so para FM rikondo vapura buya rido vari chikovala mbuso dzavo no jia thingo dzavo ka 086 Para FM, ibadisela Chivenda Music Awards. Chima. Ujenela hovula. Vangawara fomo za ujenela utomanga musumbuluwo. Uwadzi 23 kubvumedzi. Usvikira zi 31 chimedzi 2024. Vafanelo vavobvisa muzika. Ubva kubvumedzi 2022. Usvikira kubvumedzi 2024. Muzika wavo. Ufanele uwe wimbi wa Chivenda. Fomo
Yeah. Yeah. I don't think we close 852. No. Your pesa. Wow. Okay. Rodigeda, Namusi PapaThile FM. Na dzina lilahone nga nkona musi Rodigeda na PapaThile nomboro 086 0002503 ngauri vhambori vhana muḓa kha ḓo lavhelesa uri muṱandi wa ndeme nga nḓila ḓe. Muṱandi wa ndeme nga nḓila ya uri ni u fhaṱa munna, muṱa u fhaṱa munna, muṱa u fhaṱa mufumakadzi. Munna a sina muṱa unga nngu isina mulisa, ya xela ḓi dzhena kha dzimbudzi dziṅwe ya khadiwa ya dzhena kha ḽiṅwe danga ḽa vhaṅwe ya ḓi khadiwa ngo ralo nga vhuralo. Zwino muṱa ndi wa ndeme kha munna ngauri u fhaṱa munna, u tshanela munna, u ṱuwa straight uri tswititi u tshi humbula na uri ni habe vhusheleni vhuṱukuṱuku vhune nda khou vhu shuma, hu na vhana ngehani vho no khou tea u ḽa, hu na mufumakadzi ngehani no khou tea u ḽa. Muṱa u khou tea u fhaṱiwa, zwi khou tea u naka, u khou tea u vhonala u tshi penya. Muṱa ndi wa ndemesa nga maanḓesa, ndi wa ndemesa nga maanḓesa. Vhanna vha sina miṱa vhunzhi havho a u a vha sumburi ha muṱa wo zwi a lemela zwithu, a u tu vha vhona direction iwo. Hupfi ni ntsumbedzeni munna wavhuḓi wa vhudele ane a tou vha na mbindele tshilombe vhukuma, ndi ḓo ni sumbedza mufumakadzi wawe. No zwi pfa vhewe ri maleni ngo ṱavhanya. No zwi pfa ri kone u ni khada zwavhuḓi. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a vhubindudzi. Ri ḓi pfa vhathu vha tshi khou ḓi zwi ambora zwavhuḓi PapaThile vha tou nga ri a vha tu vhesa hafha kha muzika tshoṱhe. Kha mafhungo a vhubindudzi vha vha tshi khou ita mini? Nṋe ndi owner khamphani kana ndi mufarabono, ndi mutumbuli mufarabono wa khamphani i vhidzwaho Takalani Group. Ndo i name kana ndo ifha dzina i tshedza dzina ḽa mme yanga vhane vha vha Takalani, ndi mufumakadzi wa vhane. Ndi khamphani ine i shuma nga logistic, i dovha ya shuma futhi nga security, i dovha ya shuma futhi nga mafhungo, ndi dovha nda vha matshonisi futhi. Ri vha ri tshi khou phusha zwithu zwo yaho nga fhambanana, ri dovha ra ḓivha vhona dzi property dzine ri khou hirisa vhathu vha u dzula ngomu khadzo. Ri dovha ra vha futhi na zwithu zwiḽa zwino vhidzwa upfhi zwipfi mini hezwi zwa hafha hezwi zwa Korea, hezwi zwa Korea zwine u ya vhidzwa kha dzi khamphani dzo imaho nga uri goloi dzavho dza hiriwa dza endisa zwithu zwa vhathu nga u to ralo nga u to ralo. Una mulezi no bva kha munna ndi rendana ri ndo vha Pretoria hani ndi musunda ri niyane. Nṋe ndi khou tou ṱuṱuwedza vhathu uri kha ri vote tshiphuga tsha Satma Awards tshi vhuye Venḓa arali ni khou teledza u vote rengani airtime ni to musendela u ḓo vote ene muṋe a fhedza nga uri nda. Ndi khou ḓo ri lavhelesa itshi tshiphuga tsha Satma Awards. A vho ngo nangiwa kha category nthihi fhedzi. A vha vhoṱhe avha no khou vhona na vhathu vho no tonga vho Nkhuleko Madonsela vho Luyanda Jabulile kha tshiṅwe tsha tshiteṅwa tshe vhone vha nangiwa khatsho tshine tsha vhori mthetshelesi wa PapaThile FM ndi best traditional praise na best Tshivenḓa artist. Zwi amba mini kha vhone? Kha nṋe zwi amba zwithu zwinzhi. Kha nṋe ndi u tumula maṅwe dziṅwe dza dzi boundaries dzine dzo vha dzo ima hafha phanḓa, zwiṅwe zwa dzi mbondo dzine dzo vha dzo ima hafha phanḓa kha hezwi zwine nṋe nda vha zwone. U nangiwa nga maanḓesa kha yo khethekanyo ya yamba ya best traditional praise singer i to ṱalusa nṋe sa Murendi. Ndi zwithu zwa nṱhesa nga maanḓesa u nangiwa kha dzi Satma Awards, zwo mbonyolosa, zwo dovha zwa ita uri ndi dzhiele nṱha mushumo wanga une ndo vha ndi sa u dzhieli nṱha u swika hanefho hune nda humbula uri ndi nga vhuyavho nda khethiwa na vhathu avho vhe a vha vhala South Africa kana Muzanzi ḽoṱhe heḽinoni kana Afrika Tshipembe ḽoṱhe. A si Satma Awards dzi national, a si dza hayani fhedzi Venḓa, ndi dza vhathu vha 11 vhane ra vha navho hafhanoni kha shango ḽashu, ndi dza province mavunḓu anoni a 9 ane ra vha nawo hafhanoni. So ndi zwithu zwihulusa nga maanḓesa u ḓiwana wo khethiwa hafho.
Karibu unaversa mlezoni wa bana one banga usiana batishirisi ba PapaThile FM musirishiko kunyeleza nyimbo zenu yesho. Ndi muthu wamba nga manda Miss P fedzia Namusi ndo lingedza chothori ndiri gaga. Muledza une ndanga usiana vhathu hapo ndanga mandesa vhatevheli vhanga na vhane asi vhatevheli vhanga na vhane ndi one vha khou thoma u ntevhela zwino ndi uri ndi khou livhuwa zwinzhisa zwe na dzhia nne na rano nyita muthu ndi si muthu angeni ndana ntakula Namusi ndo dzula kezwi kha Rodigeda hafhanoni ndi nga thikhedzo dza vheiwe ndi tshi ṱudza nada na nkaidza na ri ni hey PapaThile ava ngo fara yone hafhanoni kha vha lingedza uri huṅwe nda ita zwi sa ni takadziho nada na mbudza nda ni thetshelesa nda ni fha nḓevhe ndi vheiwe no mphaṱaho no nyitaho muthu ndi zwi livhuwa zwinzhisa nga maanḓa ndi tshi ri ni ḓa no ntikedzavho kha hedzinoni dzi Sathuma Awards ni nthuse ndiye ndi vhuya natsho tshiphuga hayani ndo tshi vhea mahaḓani hezwi ndo tshi vhea mahaḓani ndi ḓo vha ndo hwala vheiwe sa vhavenḓa ngauri tshifa ndi khou vhuya natsho ndi tshi khou kompyuta na vha dziṅwe tshaka vho nga ngei ndi tshi tou vha muvenḓa ndi ndoṱhe vho ani nthusi vho vhavenḓa vhanga ndi vhuye ndo tshi hwala mahaḓani ri tshi pembela ri tshi ri ii chuchu ndi ṅwana ndo vhuya ndi matakadza mbilu ṅwana o bebiwa o aluwa o vhuya na tshiphuga mahaḓani vhaṅwe vhoṱhe vha khou ḓivhusa uri vha vouta nga nḓila ḓe vha voutisa u vouta Miss P hafhanoni vha tshi khou voutela PapaThile a vha mvoutele vha SMS-a 068 Sathuma 19 vha khou SMS-a kha 32436 ndi khou dovholola 068 Sathuma 19 vha khou SMS-ela kha heyi nomboro i tevhelaho 32436 heyi Sathuma 19 i vha yo ṱumana na heyi nomboro ine ya vha 068 Sathuma 19 zwo tou ṱumana ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshavho tiri ndi khou livhuwesa zwinzhi kezo mndishirisi wa PapaThile FM Namusi ro ḓivha PapaThile Queen ndina utenda no pfhumbulo uri hafho ne vha vha hone vho lindela u pha tshi ri kanzwa mani vha ḓo pha vhone luambo lwa ḓifha hezwi vhaṅwe vhathu vha tshi ri vhone a Tshivenḓa nuri kana vha khou sokou tshambisa zwiṅwe vha ḓo zwi pfha uri luambo lwashu lu ḓifhani kha vha ndi vha livhuwe vhone vho vha tshipiḓa tsha mbekamishumo ubva kha Miss P na mveledzi Jones Mr Lava musi no mbekamishumo tshi swika magumoni ri khou mafhungoni a wara vhuṱahe ha tevhela mbekamishumo ri a dzedza zwa zwino khe vha PapaThile Rodigeda na Miss P kha PapaThile FM. Rodigeda na Miss P kha PapaThile FM. Metine merundi mukororo tituka la takala na Kristani ngamanda wa mundaramu ndimufemba no bikwa na ifefe la bifana na salongo mukodo ndi chikokoroma domela na tutu wa mietini ya churungo mati chimpapuri mami ndo tambaone ndichiwera kwa batateni hampe koni mutize batukana batsetsanya na bayamdiba ndichiwera tititi la bana dididi 2 minutes ngotola chitombo cha bana mulenje happy the boy ndo ranganyara thai botheba mandara thai mwe mulandira mwe wechikora afuwa sebesebe na batonga bachiketetsana bamwebe Rodigeda na Miss P kha PapaThile FM. Rodigeda na Miss P kha PapaThile FM. ngamanda wa mundaramu ndimufemba no bikwa na ifefe la bifana na salongo mukodo ndi chikokoroma domela na tutu wa mietini ya churungo mati chimpapuri mami ndo tambaone ndichiwera kwa batateni hampe koni mutize batukana batsetsanya na bayamdiba ndichiwera tititi la bana dididi 2 minutes ngotola chitombo cha bana mulenje happy the boy ndo ranganyara thai botheba mandara thai mwe mulandira mwe wechikora afuwa sebesebe na batonga bachiketetsana bamwebe imwana wa mane waloye
be my Cindy. Talk Yango. I am the conqueror. I am the kingmaker. I am the king of the magic drum. I am the king of the magical golden pipe. Nimundara mwaru tiki. Nimundara mwaru kongoro. Nimundara mwaru komborume. Doenda nisifata kanda wela fondwe. Nimundara mundo toka miti ya mata. Nimundara mundo toka miti mafuka. Nimundara mundo toka miti manyi. Nimundara mundo toka miti kuti. Nimundara mundo toka miti kure. Nimundara mundo toka miti chinga. Ne chile meruindi mundara mo achikunda marema. Bembera ni bandara mo bembera. Bembera ni bandara mo bembera. Mausi avenda. Rodigeda, Namusi, Para FM. Rodigeda, Namusi, Para FM. Chirombe uwelela iwe mapenda mbilu ya mufuma wa undele nyama sase dochi la mutifu ufirao mutuli wa nochi mutu wanga nandi dina enendo takara ticharoda uchando wana ukovelalo kaenendo wana mufurana wane chomu ya chipepo na mpezacho Rodigeda mirunzini richiovora ufu wa maseo na makwakwarala richiseya ravandana chila chikwepele chawe chisongenedza umiluni mafunda nandi musidzana wakuve komba vukuma ya zvipode maramani achisetsa utokipura nende nombiru ya sakoge
penyela mbilu yanga chinyeke changa cha mato machena usiku ndiene lubone lwanga lachandi yenda ndisa kukhulwi ufaratonga aranga phanda anga mudinda mufunga mwando vakoma vachiya dzata nenda tavela ndisavila eli mufunwa wanga we kasendele tsini mufunwa wanga kasendele muthu wanga we ene ukonani yanga yone ene ane rasomola na zwa amwani ramekana mapipi ambilu vari vona ole utangana marema na mokoro zvichitomazo vazvichingandi mutambo miedzi echivona rine mirambo iyi etivana zvitande zvachi namusingizvi rodzula roke mutu wanga we nditomufuna na umutonipa richikadichira pano shangoni Rodigeda, na Miss P, PapaThile FM. Rodigeda, na Miss P, PapaThile FM. Wachishonga muhuluhulu wa shango wananga ya musuku na ngoma ya madhembe zvinezeulira akunda ndwani muvei wa mahosi ndi mundaramu wa rudziki ndi mundaramu wa rugongoro ndi mundaramu wa rukomborumwe ndoenda ndichibvadza tandawela fondwe tiri mirindi mukororo ndituka latakalani na mpiriseni nyamande wa mundaramu ndi muvenda dobikwa na ivivi navibva ndendasala ngomubhodoni Rodigeda, na Miss P, PapaThile FM. Rodigeda, na Miss P, PapaThile FM. Isatendi ndichituwa ndanisiya naho inu inontsiya ndiratedzwanga mbilu yanga isatendi ndichihangwa lano dzina naho yanu mbilu dzina langa yohangwa ndiratedzwanga muhumbulo wanga usatendi uratalano dzina chimwe chipinga zviyari kuzvizofera wambale ndiratedzwanga mbilu yanga isatendi ndichituwa ndanisiya naho inu inontsiya ndiratedzwanga muhumbulo wanga usatendi unihangwa naho wanuwo unkangwa nilanga ngelekanyo dzanga nilanga mbilu yanga nilanga ndira dzanga nilanga butshilo hanga nilanga zothe za ngomu na ndanga naho zwa mundi si tshalanga ndilatedzwanga mato anga asatendi uwona zwiswapala pandanyana naho matoni angu nne
each other. No lukani ngatina langa zwisatendo lukulua. Imwe zwafela zwofela nne ndi kha ḓivha onoula we na ri o sekena sa lufeṱo namusi ndi muhaga nge iṅwe na nyita muhaga dzanga vha khondo dzanga dzo no vha phanḓa ndi ṅwana ane a khou phupha yanga mbilu ye iṅwe na siano i khakhathelisa nga vhulaḓa kha iṅwe zwi tou vha maṱula ndo vha ndo tshoṱelwa nga muhaga wa maṱhupho ho vha hu si na zwine nda vhona namusi ndi vho vhona zwoṱhe na tshingayi athina lufuno lwo naka namusi ndi khali yo bikaho ndi khou bambela tivani ḽa lufuno no vha ni sa kholu uri zwi nga fhela athi tendani u fhola washu na luthihi a thi ngo ni vhofha arali zwo ralo ni tshi ri noḽa iyani kha avho vha ni ṱanzise Ndivonani chitsani chigonya no takala ngeno nne ndi tshimililela nilidzelwa miludzi nga vhanamidi vanipelekedza na mirunzini ngeno nne ndi tshiswa nga ḓuvha badani ndo wana khomba ya lunako na vhudele wa rokho ya maluvha na vula ḽo kumaho tshirundini asi mulapfu asi mupfufhi uri dzina ḽawe ndi Masindi afha ndiyani hangwa musidzana wa Kuvenandi tsho zvangapi usiku kati luferani ndo kakanda vhidza dzina ḽamu ndo hangwa uri ni na Masindi na zwino opaka u khou ṱuwa uri zwo mu vhaisesa mbiluni ndo laṱedzwa nga mulomo wanga u sa tendi u hangwa ḽa mudzina naho wa no mulomo langa dzina Rodigeda na Miss P kha PapaThile FM. Rodigeda na Miss P kha PapaThile FM. Kuchera muthu